Ngiphinde nginibingelele balandeli bekhasi lethu ikhaya TV2 kusewuyena ke uKing Pholoba loyo osefikile futhi njengoba nazi ukuthi mangithi gqimshelele ngisuke ngizothi mangibuya bese ngikubuyela nezithakasisile izindaba ezimnandi esuke zizokwenza ukuthi ke la uhleli khona impela uhlale ngesinqe sisodwa uhalela ukuba lapho ngikhona. Yabona nje namhlanje nje basikhuluma nje ngikhuluma ngise Great Town la ngikhona entabeni zase Great Town kwi sport ground esibizwa ngokuthi iLakhe sport ground. Lapho simenyo khona uNtencane. uNtencane ke usimemile la ngiyokuhlebela ngasekugcineni ukuthi inhloso ke iyini ngoba vele ngisazobe ngimtshontshe naye ukuthi ke abe senitshela njengabalandeli bekhasi lethu ukuthi ke ngabe kungani sihlangene la ekhaya namhlanje. So ke sikhona kule ndawo indawo yethu siyabona impela ukuthi kuhle kudelile kuthenje tu and uyabona mawubuka ngemva kwami ikhona iparking. Okusho ukuthi imoto uma uhamba ngemoto uyakwazi ukungena nje ufike upaka imoto yakho kahle akhona ama security akhona amaphoyisa siyawabona ehla enyuka okutshengisayo ukuthi ku safe impela umuntu umeza la ezimnandi kakhulu kuyindaba phezulu kwaloko kungenwa mahala awukhokhi ngisho isenti. So ke njengoba ungakhokhi ngisho isenti bengingasho ngithi wena ohlala around le ndawo yase Greyville awuvele nje wena usondele eGreat Town usondele eduzane wena oseduzane neStadium iLakhe Stadium uvela usondele nje uzozingenela mahala busende eStadium uzozibonela amaciko owathandayo akhona kule ndawo. Yabona mangizoklephulela nje kancane ukuthi ngibonile lapho ukuthi impela ukhona ubahuphe ukhona uSicebi inkosi yamagcokama ukhona umzukulu uyabona bakhona baningi abakhona bengikunemela nje abambalwa ngoba ngenzela ukukhalisela wena kohleli lapha ekhaya awuzama ukuthi usondelele eduzane ukuze uzozibonela wena ngoba ke yabona ke mangizokuhlebela ke kancane ukuthi njengoba sikhona phela la kule ndawo simenyiwe nje ingenxa ukuthi kune birthday yakho uNtencane kodwa ke lokho uyena ozobe sekuxoxa ngokupheleleyo ngesikhathi sizokwazi ukuthi sitholane naye bese nginilethela yena ngithi angikuhlebele nje ukuthi ke kunento nje ungasho ukuthi ngikutshelile ingoba phela nami ngizama ukuthi ngikwenze wena la uhleli khona wazi ukuthi njoba silana kumnandi nje kungani kunjalo. So ke ingakho ngithi mina wena oseduzane sukuma usondele eduzane awuphathi lutho kuza wena uqobo lwakho nje kuphela uzozibonela wonke lamaciko ahlukahlukene akhona. Yabona nje ngala ngaphambi kwami kunetende kuza kwethu ameduze kwalo leli tende yileli lo belihleli ke izicukuthwane. Yabona ngoba phela kuba khona nezicukuthwane emakhona umcimbi osukukhona yitende ke leli kuzohlala kulona izicukuthwane ezifinyelele kulomcimbi esinawo la ekhaya. So ke mawubuka ngale ngemuva sikhona istage sethu njoba nizwa nomsindo nje ukuthi cha impela ziyabuya zisina ziyadedelana izinkunzi lapha yana kusona istadium engicabanga ukuthi ke nawe ungalenzi iphutha mawukhona useduzane sukuma uzozibonela ngawa khamehla ungezwa ngendaba ungezwa ngabantu bekutshela ukuthiwa kade kunje ungazange uzele uzozibonela wena. So ke sondela ke uzozibonela eLakhe Sport Ground mina nawe sizaloku sihlangana nje kancane kancane ngoba ngizothi nje gqimshelele ngiphinde ngikulandele zona zinjengoba zinjalo zingahluziwe uKing Pholoba loyo. I thank you.